Our cherished viewers, I welcome you to Kimanku TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. For a Pimampim TV so some cha a comfort coco anana coco adudona edinimno sa oba bono nena half mantemu eye kura ye fini Tuobodom ye ka Obrekomfo mu okuni ni tumfo angasa Obrekomfo ono ena ohu se odi asano na oye sasira kumu asasira ka chese ne subi emada ewatasifo sasi so Onobi komfo Tano Gawu no oye Obrekomfo ono ena ye kufa bae eye Gawu Nobi eye bosonfo na nakoko eye Obrekomfo achese epa se yen chirese tumi ni ahoden pa asase so dia ene wada tumi ene ahoden kese edipa ene nti ena wiase nyina ene Ghana nyina ehuza na nakoko aye Obrekomfo mu okuni a obate asefo asase so a wanfa nananom som ne tete adoma nkomasem ani agrokra na hwe ono ene ono ankasa oyi tumfo a bode ba de no tim hoda